O te whatalofa mo wholo whatu sa moe lo whafua mo le vanga o le fia fi ina ua amatalia fo ile program whai o le niva yaso. Aso whareile, aso no naiva masina o se te malua fe lua se furu ma le lua, tautua le neia le Bluwave TV, ma le program me whai u tauta iai. Whai wano tātou o tiru, tauta iai maramanuia, tauta iai maramalo. Ia tauta iai whai mara fia ile o le whanoa noa, le nei fo yaso I lava singa ma ngā ruenga sa whita I tunga, ia ma fita loloa iai o nga iuka o nga ikai o ilunga o ilunga po fea le turi manu sa e whaasanga iai whantaro whantu ia le programe mai sori tō o na Asiata ilunga o le tātou programe ne vanga o le afiafi sa mo le turupele o te fiafia ia e whailo antu o lea fo I mate whatasi ia malau soa tau le tausala po le la le leo le tātou Bluwave TV pea Semu I le nei vanga o le fiafi. Talofa All Blacks. All Blacks, ia fo le nei as foreile. Ia talofa lava Asiata. Ia whaapele malo Samoa lo mai le nei sula. O le fiafi Friday. Happy Friday. Oh, ke loa, Asiata. I looked over and I thought, Beia o alu Asiata makanga ka alo golf ia Asiata. You look like Tiger Woods today. Very good looking Tiger Woods. Wow. How are you today? Yeah, yo e sa o le leilo mante. O le ua maua le ofu o Tiger Woods. Ai toe o se pake ka polo. A taima a fia fo le loto ia e ngā luenga ma whaiva o ke vai roa. E ono ia sfalele pe e shine ke le lau smile. Pe fōringa mai ua tau atu ia anai. Ua uma, ua finito ngā luenga. E whaifuele mea lea. No more. No more. Ia le nā, whaitalo whai woma pa anga ma mai le tātou au nanga. Ia so whai so o e lea e te sheinga, ia ma e like, ma e love, ia ma me u malamu whapena, ma lago ina, whaafta ia ture mafuta mai. O toa o pa anga ma mai, a le tātou au nanga, ia mai se foi o ainga, wo ma e masani, ia ma tātou malava. Po whiele tunu o e maua mai ai o ma leo, ma le lau whongwhia o pea, ia me se fo sia utau mo fai atu I elenga leo le tua e ele tali tonu ngau le nai manuia utau o ele te mata mai le wa le fa kamingi o le tali tala no atu ale fa pingi I may say Rachel o Rachel le maka fa pe Rachel ia le ando ki ia le na o ele o matua tete mai lau fatu mumu o lau lima matua la nuana faafta yatu ia po lau ata I elenga leo le tua mo le tolo whaanga le programi man wha malo ngā lului ia I le nei aso ai tātou te le io I nisi tūlanga o le tātou porukalame ia nei whaalinga ma whaasirisilanga public notices ia mai se fo o tātou whaalinga ia mo tātou communities ai mai se fo o tātou nei au kilani le la tuna tu ia pea ia masalo o tele o to o le o mona fai ia le tātou vaccination ai a whaapea lava e le I lau o whaatamala e le I whainga ia le tui pui you can head over to 5 Waimahia Ave in Weymouth from 9 a.m. to 3 p.m. tomorrow at Pacifica Family Health Group. E iei foi ia le free flu vaccination for 50 plus. And also they've got free flu vaccination for 3 to 12-year-olds for e iei medical conditions. If you need to contact the team, please fisotai le numero lea o valuselau tolu lua o tolu. Also, they are hiring as well. You are a nurse. Please, they are needing an RNS for a registered nurse for our Mana Kids Rheumatic Fever Nursing Service. We welcome and return to nursing and graduate nurses as well to apply. There's the information. Ovaluselau tolu lua o tolu. And for more information, po olo CV for email to admin@pacificahealth.co.nz. Also, whaapele I whainga se whaatau o le toa nai for this weekend. Tasi Market have a new location in I le heart of Glen Innes, 37 Farringdon Street is where you will get all
of the amazing specials. So head over to Tasi Market, either Massey, then in a sport papakura. Ia le na Samoa malo whaatai le tausala ia beo nisi na o tātou wa whaalinga whaapisnisi ia me se fo i o whaasalaunga whaalawa i tele a me se ale vaenga lea i le avanoa whaingaruenga a le tātou Pacifica Family Health vacancies for nursing nurses ia a whai o ele te whaafunga mai e ilo to mai tau fo mai tau si mai ta mai tai tau si soifua maroloina a whapeo ngai fau newly graduate ia pole return to nursing ia pe waleva e no foi o le fa to foi te fainga ruenga mtulanga fa pena fa so ta ile pe o le fa sisilanga le au vatu e pe ia ina le Pacifica Family Health group o lo sa ile ia ma ia ga nga ngo ke roi wa ngai lo ai te fa foma ai so what do I for io tale la va fi fa sala la wa ke le fengia o me fa longo amma ye sa ngela lo i ia e ke mau desi wa peo lima ia pole palongo i le hearts pizza ka kape ia sa ka ufa peo o le shoulder piece o le shoulder piece ia le na ta wona I tulanga fa pena me se foi o ni so tanto wa news update mo lo tanto o tiro o te lo foi to tele o to e fia fa fo me po ani me o tupu sa tupu o lo tupu o le tupu ioe ua ole no ua ngaso solo ao mata api papa ile la langi antoa e uia e foi lele fa mai isi ia langa ma maole tupu ta mai tai ua tu ua ma lo ma liu le tupu ta mai tai Queen Elizabeth II le tau sisile mai le tau sanga 1926 tasi evalo no lua afe se fulu ma le lua. It's a long Eva se fulu ma leono 96 years of age. Eva se fulu ma leono ai mai le tausanga e tasiiva lima lua 1952 to 2022 70 years of being the queen. Io fitu se fulu tausanga o le nofo a inga ale a fionga le tupu tumaitai o Britannia. Elisabetta le lua. Queen Elizabeth le lua. Longest serving monarch. Ia po o se tai ia fa inga tupu Britannia. Ua madua I umi le taimi o se ei mai. Kasi iwa lima lua. Ia nga vo ai fofa ma fofa. E se fulu tausanga talu ona avea ia Elizabeth tupu tumaitai. Fato atu to tasi Samoa. Kasi dali ska kare de kinga le kinga ia before the independence ola so le kala Rachel ku status for ya Rachel for ya so de kenge Rachel se io e pa e sa fo ya lisi tu ia o le tatou wa ono le faalo alongia o le taimi o le vala au le tu e stangata ile o se vaenga fa pe fa tau suwa I matulanga fa pena ia ai fua e se furu kausanga talu ona avea matupu tamaitai o lei tu to atasi Samoa mantua o le tasi iwa ono lua 1962 Samoa became independent o le tasi iwa lima lua lea na filifilia ai ia Queen Elizabeth po le tupu tamaitai po Elizabeth avea matupu tamaitai Britannia o le tuafo e se furu fa malo e lalo o le vaavainga ma puleanga Britannia po le fa malunga Britannia se furfa that includes Australia and New Zealand. Le ia ta ungo ma lo le tau pulenga matulanga fa pena le wa matufo ia le na fo mai faingo ta longa ia Commonwealth Games. Ola ma lo nei e la lo tau pulenga Britannia ma pulenga fa Britannia sai ia. Ia ai sila ma lo e se tu tasi pe tai to furfa ia tu no lo ia ila va pea e au fia ila ma New Zealand. Ia ma Australia. No winga. O le ala ufa maunia mai o le wasui tulanga ia le alo li ile sa yai ia po le san le san le sa yai o le oferingo Prince Charles yes Prince Charles tamao Prince Salesa o le to Prince la Salesa King Charles III. See, I'm really up to date. Very up to date. Klelo po le ale Netflix series le no alu le po ako. Ia wanto fo o tatou tiute fa
whaasalalau is to provide the accurate information. Son e uma mawal taf so ta inga man ta iloia Samoa. Se iona whaamani noa vaenga lau tele lea. Ai peitai. Yes, King now is King Charles. O le tupu o Salesa, le tonu. But the two, there was a first Charles, there was a second one, o le third la lea. But the two foi lawa inga tupu lea au ta yai nei update ia mo le to tele. O I le mafua mai le tele o ngoa I tau te va ai. O Charles, Andrew, Philip, William, George. Wait, Wait, hallelujah. Sorry, ele o yai pea. Sorry, ele yai foi Asiata. No, ale ace. Ace, King, Jack, ngā soe whapea. Mana tuala, o ia fua mai le tele o suafane, o suafa faa ai ngā tupu, monarchy. Ia o le leila o le tūlanga lea. Ai mai se la, leo te tiro tu foi. Ia lo nuinga la, ua Queen ai foi la ma Camila. O me vesi foi... Sa kamik sa vai, Queen Kemo. O me vesi foi le Facebook lingi ia so a wai. Le na, ia o le vaenga la na leu ta tia mai ei so tatu whaalorongia. Mana tuala, o le ai le fisu ia inga o le holiday. Now I don't know if New Zealand will continue with a Queen's birthday. Or change it to a king's birthday. Because if I pena. I'm just thinking about it too. Yes, if I pena o te longona lava o swinga le na le ai. E o foi lai le vi o le fua Britannia. But tua God save the Queen. O le a sui foi lai o pu. Ako ai fai le researcher Ace. O le a le to save la le Queen. O le a save the King. Save the Ace. Le na. Ace of Spades. Ace of Spades. Ai o le tūlanga la na o ia nei ia o le a tele le whaanonoanga le lolangi. E le toe tau whaailoaina le o langa soifuanga tautua o le tupu tamaitai, Elisabeta. E a amu ia fo ia e pei o le tala i le upenga o pili o le a tautau, ai whangota pea ngā luenga. E a bese fo i o le talaanga o lona soifua. Le si tato news update, nafi lea sa mariu whafose iai. Ia se tasi fo i o li I longa sa ta alo I le au laka pi malo se le I kalitahi mai tonga. Ia o na vea I leo ia o se whaasara lau tau ta longa. Ale one of the longest sports commentators at Sky Sports, so ngai a Willie Losse. He's one of my favorite guys. He's a humble guy. I've met him twice in person. O se tangata matua mawalunga a taimi fono na talaanga. Why he's in ex Kelston boys. West Auckland. Tama ma sunga vai ka tuika mala. Ia ela o le tala whanono. The series news about it. O le maliu mai Afrika Sauti. O no le samalanga tu maratua. He's a current commentator, sports commentator. Te lopo filo I furso ngai Lorenzo ka kama Lorenzo walanga le tama fo ie le ngangu no se Chris check now over to ka malo Lorenzo na to me por tonu sika lamu na ka ni luma mai linges to ya le translate ka kama Lorenzo ya o nai sad moment ia ili tonta tu fa no tele e fa tai I soifuanga tontua o nei fo I au ona ia matabali. Ia male tatu tala mai Samoa mai le tele o tūlanga la walunga me se fo yo updates mal tatu singa fua. Ia o le taiao na le lale sa mawaile le ungo le case fo lea mantua se tasi o tamafa saralau le fo tu malu mai fea mai Ausitalia. Le sa molia mai fo le tu I Samoa tūlanga fo tu inga le defamations. Le la ua mai au fa le ungor famsinonga le sa lau taon lela ua dismiss faleo ngai na le famsinonga ia le morimau leo mai la tona tangi me so le tunga tangi man tuol case le sa tangi ai e tawala tu le felo tu si fast ia ai o le ungal na lena ia na usil fi o pat tele ia le telitalinga fo man tuola o le mai a lo le ta vainga mo me se ta tu I tatu sponsors mai tatu fasalu fa business o le tau le o maua le no e fatala no ele songa tama tai loia mai Samoa o manatu se tata pa Samoa
I le sunga tamaita iloia. Ia le fionga ia sala Josephine Stowers. Ia ma le Stowers and Sua lawyers firm i Samoa. Se au mai lava fo ile le e whamanino. Le winga moni o le vaenga le po le hale me o le defamations. Awa fo I me whata pena I le tangata matulanga fa pena. Pia, risina o ta page me Samoa? You know, we've seen it go, you know, it's across the Facebook, you know, o leo ua tala whaatala noa uma. It's a difficult thing to, but it's nice that we've got someone or an expert just to give our ialanga whautuanga and just her advice just in regards to this case as well. It's going to be interesting to hear. Okay, la tatu malolonga. Na foi malolonga. Fa filo ile fionga sala per sunga tamita iloia. Ilungo le tato proclame. Hi, my name is Sawyer and I'm from South Auckland, Manukau. I attended Auckland Girls Grammar and now I am here at OCA. My dream is to help Pacific Islanders build affordable homes. I came across OCA on Facebook and I saw that it was more hands-on. Now I'm here, gained a lot of knowledge, gained experience on tools. Something I was amazed about was the floor plan. Once you build and then you look back at the plan makes sense. So that's something I learned from OCA was how to read plans. The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. O te toi whaafero ia tuma toi whaatalo whaatu sa moe lau whaafwhamaua le vanga o le awhiawhiri toi te liu mai ai o le tātou porokalame o le Tautai ia I leona aso whai ufo I o le neiva yaso I o e whaafkai la umaro ufo neiva yaso ka mosa ka koma ai peo no uwhailo le whangatia I le amatanga I tātou porokalame I le amatanga o porokalame e le tātou malo sunga tamaita I lo ia o manatu ia se I tā pātou lia le tata mo tātou fisili e anga ye upo e masania ile atunu e anga tonu ama nua o le fesili ai le leifoi lo ta fesili sa o ia ila tou o lo o latou paleina ma lipoia le tula fono ma fina wina le tula fono ma faliwina le tula fono ma soifua le tula fono ia i foi lo latou to mai fa le tula fono e te tau ai ona au mai se wha mala malama anga ia le tele o nei mata upu ai mai se le mata upu la walunga le o sa sao le nei taimi ia o le tama foi lea o le tau whaaleanga po le defamations ia se sau le fionga tamaita ilo ia po le asesi upu le lei whaatu la fono e avele whaisa amoa ino le mata upu lea o te whiawhia e whailo atu o le ua mafuta ma whatasi mai I lau whanua o Samoa ia le fionga foi le tamaita ilo ia o le lauia foi o le tula fono le fionga I le saufitalai le fionga ia sala Josephine Stowers ia mai le Stowers and Sua lawyers firm I Mulivai e au ngā foi umarka whakarangoanga lea ia e maua male lo ia o ele wale wanga I peko e sau lo ia le lei ia o lauia Vaetolo vatu ma whawhero ia tu I lau fionga sala ia e whangata o le saufitalai vai atu pa i o la inga whalangilangi ia mare matua fitalai mare tausinga sa le murianga Vaetolo vatu le nei taibo le afiafi ia Vaetolo vatu fo I lau tofa Asiata ia tainane o pa ia masa wa o le ala taua ia taingange le ainga sa mo le oi ia alo lilo mai ava tu maseve mfanana ia o pa ia masa o tato tunu o le nu faatini o tausala ai tato fa malo le nei taimi le fiafi malo fola malo on sa
Ia tati tau fai fa malo ile anga le lei o tatou matai sili le langi la la le no fa to isa mo le lawia le fionga le tamaita ia loia e o fo ia ile lafo io atapa au san muri anga ile ai o le fia le loto o va ia tu fo isu le tino o le nai soifua lau le lei lau fionga tamaita loia ia mana tu foi of sili masani ai me se ava no fa pe o mai si o tatu watu no o mai foi lo fionga le taimi wa vai se nga so na nga tai ta fa tala no nga ele la kausanga ia vai anelo fonga ia o lo so lo ngale le lava ia fa so lo polo kalame le vai aso ele mata watu tatu watu no o lo pisi lava ele telefo yo tangata ta fa mai mo o tsenga so solo mai so tatu atu no ia le ngata lea ole malanga foi le tai por fa o ate roa ia le tai le kavana genu ia o fa pena o tele na fe o ai solo ai ia ta vale leo e fe avea ila na fio mai ana ia na fe lo inga foi fa le va malo ia o mata mo fi foi te wila la to mata un fainga lo e si ta to tunu ia ai lo seki lava me o mai si ta to tunu ne vai ta fa tele lo fionga sala por o sunga tamaita ia loia ioe fia va ia tu le mantango fia mai o tau fianga si o tato kuturu ia wa ia o tau e pe o pe masania ia wa ia tamalo ana wa ato o mo fo ile fia matulanga fa tai fo ile nei vai tau o so fonga o toi tatala e walanga kakala ngoa le taimi muli lava ia o kaloka uma ka u fa yo le loka o ma tau fale nei le isolation ia o tulanga fo sa e a no pia ia lo fionga ia u le Fia nga leo le tuo le wuto e mai tau watu ia oro solonga le lei ma malu pui yo na au. O manatu. Se i surufanga atu ia tau wa fionga. Se ia mai se wha mani nonga le mata upule nei. Ai mai se a i le tu wha le tu la fono la vaia. E le taea ni tu fina wa inga olo ia i le taimile nei e le ta ua le ta wha atala noanga le nei male ole manatu. Se ita pa ia lau fionga le tamaita iloia. Se mea sau wha mani nonga le mata upu le lau walunga ai ia manatu ma fe ese inga o ia ole mamaru lau tero le tunu. Ia ma ila tau e le o mara malama tele le tula fono. O lea ua whaata ua i le tula fono tatou Samoa le tulanga lea fo ile le whaperitania o le defamations. Ia o tero o maua le lipo le ase upu wha Samoa a faale tula fono o faale liu po le tau faaleanga, po le faaleanga o le tamalianga, o le tangata. E mawhainga e whaamangingo mai lau o fionga i le tamaita ilo ia, a matatu ai lau whaafisiri. O le atonu a le tula fono lea, o le ale meka o le defamations. O ani o na afianga e whaafifea foinga e loa ua e solia. Mawhainga e tau varivalia mai le vaenga lea e a matarita whaatanoanga. e whaftai mo le whaasilia siata o le defamation po o le se tasi nei o vaenga o le tula fono ua avea fo ilea ma tatou fo i tula fono sio tatou tunu u talu mai o na tatou tuto tasi e mafua mai i tula fono o le vaitaimi o Peritania ma ua leva fo i ona loa tau sanga ona iei tono o tatou tula fono ona e folo lava tatou tula fono le mfe ona whapea so le Westminster model ia ole itu a inga whaatatianga i o tula fono na amata mai Peritania e ai la ia le itu a inga tula fono la ia i vaenga fo ia lo ni soli ngā tula fono vaenga o le civil law e sa waila ia le tula fono po o le upula le o le defamation a whaasamo ina defamation o le tau whaaleanga fo i lea ua tu umaua lalo inai lo tamali anga whaatangata e mwhaila pe o na sa waila lau sau noanga o le tau whaaleanga ai o le tau whaaleanga na e ta tau ona e se mafua anga o le tau whaaleanga ua a fia ai lo tūlanga po lo tamali anga fo i lea o tangata soifua o le
mafuanga la na ole mafuanga wala yo na tatu o mai lea tu ainga tu na fono i Samoa ma walo foi tau sanga o iai mai telefo ia ni famasinonga o atulunga famasinonga maolunga I mata upu lama ia tau defamation pe o tatu masani ai tau le upu fa Britania le defamation ai a fa Samoa ina fe fa pupu o tau faleanga a tau faleanga la na watu mawala lo inai po ua Whātau waa ai lo te mali anga whaatangata soifua. Ia e te le lona lave. Pe a tatala noa I le wingo o le upu lea tau whaaleanga. Ona e iai ia a wala mwhai ona e an watu whamsinonga e te tangi ai e whaasanga I sesi ua a fia ai lo te mali anga ona o ana whamtalanga. A wā pe o I lava lea e tau lai e ia le wingo o le aso tua inga so ngā tu lafono. E whāfua mai o whamatalanga e lafo. E lafo lai tu a inga e lua. Lea ran whai whaperetania ina o le laipo, o le slender, o le laipo. Ia o le whamatalanga lea o mawhaiantus tu sia pe ripotia I te tonu o ni newspaper, ia o e ala mai ni ata foi e pe ni cartoons ia e mawhai fe ona whai lunga o penga ta whai langi ia tūlanga tustusia o le slender le lu ai lai tu a inga o le whainga o le upu le o tau whaleanga o upu lafo pe upu fo ie le tustusia ua e nofo ma lafo fo ile pe aro le whatinonga o le whainga o la fonga lea ua a fia ili tamali anga o le tangata, o ia ai o langona whaatangata. Ia, pe a matatu I nā whaatatianga o le tu ai ngā soni ngā tu la fono, e le whaingo fia pe ai tau whaifo ele e su e se tangata. Ai o na winga po o na maaingana e te tau o na e titilo iai, e lua a wala mwhaiona e su ina se tangata e ala ili tau whaaleanga, o le tustusi. Ia male upu walafo. Ma lo whawhitai, manaia lewa a mantana wavala mai. Whawhitai lau suata mai tai loia, lewa e lela wa e mai al whaatulanganga. O lou tau whaaleanga ina ia a awhia ai le tamali anga o le tangata. Au mai ma whaataitai inga e lua ia po vaenga e lua. O le laipo ma le slender, which is o le laipo la e mawhai ona o ngiau kusikusinga. Me tusia o lai maua ona wha maunga. Ma le slender, ia, ka mai e kele e ma mafi e ka ko o le wha lelea. O le fia tau ai. Ia o nei ona po, o le fo ua tapu e mea pu e ata o record. Ia o te loa lai kaula vea mai markamanga o slender I ngā ele vaenga leo mo o audio fo ie matulanga whapena. Neo, o lesi la si te po te whaafisili e sau wha maninonga. O fea o vaenga o le ale le me tau fo ile leo ke kau seu ke kau mamo o inga I whateita inga lau vatua ni to inga whateita inga I whamore lau suata mai tai loia. O le ko inga vaenga fo ile lau whaonga ata ua le tati tala noa ia tu lau fionga sala ele le whaonga ka ua I whapea mai fo ingisi waka whaonga atua ngisi. Whateita inga la le lau tau mawhai e whai aku sa ukala winga I lau fionga. E te tango la te mana fo e te tango e fika mai. Po fea e palasi ai le mea lea. Po o le defamation. Langa I malisi mea fo ile le freedom of speech. Po o le expression of your opinion. Le la fatu whapea la utala. La utala lea. Na o whalongo. O le matua ingu pia o kaka leo o sala. Tulou. Nga o whalongo, wha mai vaenga lali, o le makua ai pia le mawhau. Ioi, a o ngā ngai tu loa o ka ua whakai, a o ngā ngai. A o nā nei e ke vai e kau ai solo whangu O le whakai kai ngā momonga. A o le sila whateita inga le lo watua. Ua whaila uia whaasala launga. O oe lea tu lou lava tamali anga, o e lea sala. Se mo kwa e ai pia keli. Se o lou le ma tu lou a upu whapenga o lou le ke ofo ma whainga e lo ia ke ofo le pe wa director o me wa whai ai kusa o ngā mea e leo iei sau wha maungianga fo ngā le pe wa waku ngoro wika
makala hia sei ai man tua foi o lengo fa kur fa te inga mua na o fa longo e fai maior makua e ai pia ma le sile wo so ku de sipiko e selo o kaua afia ngai o yese vai ngo o fa kai inga ngai o kaua afia le mele ta o le defamation fa mo mole ala o fionga loia ia ma ela fa kai inga pe sa ko ma se tu ai le ai o te alofa ai ala fa kai inga afia ia o ka o ke alofa fa maongi lo fionga le loia le ala foi le na le no sul fanga tu ya e fai o fa pe a ku fo isa uia fam talanga ia pe fo le fonga me so fam talanga ala le ke ko fo la fo e te do tu susia tu sala e pa wala fam talanga na a fa pe ala le la wo wa fia po le wo fa lo atu i la fam talanga le wala fo mai wa fia lo tamani anga fo ile wa tu o ila lo ia tangata ma ua i se tūlanga fo i lea o pei wa le whetau i la uia wa ai whautangata. Ia, o lea la wa awhia o la ngona mo lo mawhawhau o tūlanga i la unga luenga, o tūlanga i lo ainga, o le vao lo unuu, mea whapena wa e telea o tangata. A whapela o te fia suunga o ia whamtalanga ia. I ta tau ona lua ia mea e te alwe e te tifeni ngai la oi. Mua. E ta tau ona e alwe e te whaamalie ina whamsinonga. O au whaalafonga ia na whai mea te au. E moni ma whamaoni. There's a truth. O ka wakale sampua o ngā leanga e ka lepe uma mea whapena na whai. Ma e ia o moli mau whapena, lona lua. O lau la fonga le sa whai mai. Ele i eiso la mona fo i lea e pe o tia ai pe ha mai ya. Tu sa lewa whapea mai. E whea al whai ngā lau e whamtalanga e leo se whamatalanga fo i ngā le na e mawhauwhauina e matua a fia ya. O lua la o defenses na e mawhai ona e alwe e te kifeni ngai la lo a venga o e whamsinonga. Manaia tele, manaia. Lono winga la, mua ale whaingo fiere mua, ia lava la mea e ka penga, e whaamaria ima provai, lau tala, lau kala leo whai aku ia oe, a whapea lau o tua ia lau fionga, e ka kau whailango o maiangi aka ngi ngai video nga kako wingu, whate tainga. Ia nga e ka le pea solo ai ia mea ma me whapena, tu sau me whapena, ia whaamaria ila li sa o lau kala. Ma le lona lua la, ia e ka kaunga ieri ko ai ngā loko fo i lele tau te tā ua whalekere ngā na whai eisi mai e mama me e loko mama. Le tu ai ngā mea fo i lele, se ngā so ngā kongi a kuala uia kala. E au ngoa maso u mā fau. E matua, ole vanga lona lua le tau a mai ala ufionga loia. Ia, sa ole, usa ole mena e ta o whapertani e ino, it was a fair comment, o po ole, o e ngofua ai criticize i lo o ia mawhauwhau e leo se mea la ono o tia tele ai a po wa fia tele ai i alo tamani anga whatangata. Manaia, le lawa manaia wa wakilia. Pea no whai atu, ore maka upur ngei, wa pisa so tele malo te so. Ai wa manatu ai au mai se loia pe yo lau fionga, mai se e au tau ai longa le tau tua le malo. Se i mati, se i kangoe, vai tonu mai. Ia kongoe ke le, fo ise le songo i la kou oro o fau e whaile nei mea. Neo, whawhewhea la le tu ainga, e mawhaiona e tau whaalau tele, mai la le tu langa lea o le freedom of express, fo inga le your own opinion. O whea kolosi ei le leina le na a whapea mai ngā oro ukangoa whaiaku kālanga, pe ngā oro whaakupu kāla mo whaiaku ai a whisiringia au, e mawhailango arofanga whapea. Ia, o la waya ka kaunga, e pule ai hau pe a laulo ngoi, pe a laulo tulou, o a uma mea uma. E, o lea sau whamamanga vaenga le whamolmole. O le freedom of expression, o le freedom of speech.
Ole se tasi lea o ai atu tau I to tono tatou whaavai I le tatou ai atu nuu ma tatou whainga whaate mukarasi. Tō tele foi atu nuu olo o I lalo ole ule anga whaate mukarasi. E iai lava ia le freedom of speech o le freedom of expression. O le ai atu tau lea e mawhai ona e whaaleo ai ia niau whamatalanga. A whai ala whataita inga o oio se tangata tustala. Ta vea la whataita inga leo le journalist o se tustala. Wa atou ia leo e su e tala. Su e whamatalanga. E se mai vai le mu whaikakala. A kakala ngoa sa o ala ile tangata tustala. O le tangata tustala. E iai a pui foi e o lātou foi ngā ruenga whatustala. O le whamatalanga e te tustusia pe te reportia. Ta te toi foi ala I le defense mua le na uta o defamation. E ta tau ona iai se truthfulness, po e ta tau ona iai se moni, ma le moi o le mele na e reportia. Ai o le reportia la na whamatalanga. E ta tau o na tuu atu iai ia le ai a ta tau o tangata lau tele. La tau te fia I loa I whamtalanga le te reportia a wā o le ngā ruenga nā tu stale whai. E la tau te reporti I whamtalanga e mō le sila fia le atunu atoa ia matangata fo I tua ato le atunu. Ole tiute mwhewha pe ato ole main duty anga o le name o le journalist. O le reportia o le truth po le mea moni. Ai foi la e whapela o challenge se si la reporti. Ai e whapea mai o lai e le ia le tangata lau tele po le atunu ula tau te iloa le mea moni. Ai sa ili fole ile fai unga le sa fai ele moni. Lona winga wa afia la tustala. Ona o lea wana ia reportia senta au ele moni. Whapena unga la whatinonga le ia tau leo le freedom of expression po le freedom of speech. A wafo o tustala lea na te reportia whamatalanga e mafua mai lea ia tau tangata lau tele lātou te whaalongo whai tau e ma lātou sila fia ia whamatalanga I me tutupu. I tono tātou atunu. Ai o le freedom of speech foi lea, po le ia tau lea reportia I lau ngā ruenga. E le whaapea e alu whaasolo atoa. O so se ai ata tau lava, e ei fo I ona pui, e ei ona limitations. E le ma whai ona e so ona a fia whai lava sa reporti whaataita inga let's whaataita inga. A fia whai sa reporti whaapea o lo ia uma e popoto a o isi ele popoto. Po e le tutusa uma lo ia. E ma whai ona whapei fo ia. Lai ma whai o ki whengi la tamalala leo le fair comments. Wa le opinion a ia na tu I tono lana reports. Wa e mwheta to whapea ia e lo ia umatangata lo ia ai le tusa uma lo ia. So it's like a fair opinion fo ile te whaleo I la reporti. E le mwhai la ona sa o mai uma ia lo ia whapea mai ele ai e sena whamtalanga e tulang whapena. O e tusala male tifening o le mele no whatita ia tua mua. A whaatino le ia tau o tusala e te alo e whaila ngā ruenga. You have to make sure o lai reporti le mea moni. Lona lua. O lai reporti a ngā I whatinonga lau e ngā ruenga. I le whaasala lau ina leo whamtalanga mo si fia tangata lau tele. O nā e te follow I le freedom of expression lalo whaavai. O nā e te whausa o oe le te whaatino ina le ai atatau nai lalo whaavai. Ai e le te leso o na reporti ai la mani mea whaanga le mo. Ia. O awa a ele reportia lola le mele moni. Ia o nā lola a fia e whainga lau reports.
Mana ia tele. Mana ia wa tele ale whalau telenga o le manino ngolau saunoanga. Mana ia la whaonga pela utustala walanga o le foia iai o lo ule na tūlanga foia mai se i whawhasala lau, lau reporti o la utustala e la lo uma o le whaamalu o le media ma tūlanga whapena. E au ngā foia lai whaatupu manatu. Lea la ua manino le matole vai. E mawhainga e li poki as long as e iei le truth o le meanga ke li pokia. E iai lona wha maunianga. Ai awha pela e te tango ai li poti e le o le nā le sao o le ke kango e li poki aku i lo loto le mea e te mawhauwhau e kakaunga sao. Ai e le o le mea sao le nā lai ta oto mai ai whate ta inga i le tūla fono a o le awa kakango aka i ka le whai li poki a ona o lota po le angi o ka ia o lota lata interpretation. O le o tau vatua le wha ai le ole na lai wata oto mai ai fa ai unga ma me uma pole ale tu la fono lai ta oto mai ale ka ke kangoa ka ika ka ke angau kua e fa nga ai lo tu langa fa media ole a se e ma faina i tau e ono a fia la au i le vaenga le o lo ka kau ma faia kua tina o la wata oto mai le tu la fono ma ta iala ma le unga o mea a lenga ka ke valia kua ka ika me fa mo le lo fionga lo ia. Ia wafo I ne vai taimi o tele tu ainga reports ma tu ainga fale fasala lau o kale lopo ai le fasala lau mo I mala fasala lau le mo ai e ma fai ona fa pe e re tu sa uma tu ainga media pe le mainstream media le ma sania ya fainga o TV ma newspaper ma tu la fa pe na o le mana ya a taimi la nei le wa tele ia me social media ma platforms ia e pe o podcast ma me fa pe na o tele o Mauti Noa po o tau whai umai la tangata ia le ta uala tō tustala. I lalo tu la fono, o lo o puipuia mai ia inga luenga wha tustala. O a peo mātou ia tō mai whalo ia. E iai mātou tu la fono e pā puipui e mātou fo ia ngā luenga. E o fo I mātou whatinonga o whaingo whamatalanga, o le lafonga whamtalanga ia male tau aveina fo o mātou ia society. E iai mātou tu la fono e tau na mātou follow ai. E whapena fo I lala media. E iai atu la fono e tau au whai umai ia le ia o ngā luenga whaatustala. E iai fo I lai tono I nā meta o Code of Ethics. Pena fo ia mātou, e mea tau o ethics. Tu sa e tau mai nā ia le tu ai ngā tangata, o le tu ai ngā whātinonga o le whainga o lau ngā luenga. E ta tau ona e whataitainga a whapea o oio se lo ia, e ta tau ona iaisau whailonga mai lea o ngā whalo ia na e iai, ia o vaenga lala nai ono le a fia tele wa o komeki ana e iai le tūlanga na o e vera loia. Ai a whapea mai la e ta tau ona e loa whatino ngā luenga I tono whalwhamasino. Ia e loa present lo tangata I to tono o le vai whafo ma le vai to tono o whalwhamasino po le whamasinonga. E ile ai ia Fo ilea al mato society e mawhai ai ona discipline o e pe a whai te leu sta ia nisi o vaenga na. E whapena fo ila au tōtu stala. Malie. E iai lava ia tōtu la fono. E ai ia ngā luenga whatu stala. Ma e fua fo iai le active o ila tau o lo whaulu iai ia nai to ai ngā to mai. E mata I tū o latou members. Po o whaatino ia ngā luenga e o ngā tasi malatu nā whono, ia o ngā discipline la, ia me whapea e whataitainga, ia e loa umalawa e society tustala o le vaenga la I fo le vaenga la e nao tala pepelo, ia tala latou te riputia. Ia, e eini li poti la e mo a o mai tatono o le asosi e whaamaoni ai,
o laua ala fa mai o io tu stala ai le o io tu stala me fa pena o le tau fa se male misleading o tangata I to mai ai le o ia ni fa ilonga po ni yanga va fo ia ina ia fa ve io se tu stala so o tu la fono na ai le sta ia ia e tawa ona discipline o e la lo to ia a sos ia Malo. Wa ina la po na I vala na e tau na mata I tu e le autostala a wa a le sta ia ia e tau lava ona ia ina discipline reaction e fatino pe fa pena ua tele ni cases se reporti mai e le omoni fai ngolo ngare Malo whaftai le whatupu manatu o le vaenga lea wa e saunoa iai. Wala nga e tāua o le ano fale. Ai me se ala nga e moni lau saunoanga ua tele fo I le mau e tatia ia tangata taito tasi ia wala nga e koe ki kiape o le upu le pule stafu ne le lao na sa. Se ronga ua kuka ia mataia. Ia ona tatia lo le tūla fono. Ai au ngā fo le tā whaatara noanga lea. E toe whafangu. Ma toe tapu e ai le au whaasalalau. Ma le au tusitala. I lona au te tele. E le o whaapito fo I manu ia tasi. Ai a tonu e au ngā e au ngā a whae toi ma wai whalafou. E peo upu ato ina malo o matutua. Ai o le vaenga whae u te mana ono le tātaimi a lau asunga te maita ilo ia polo whionga sala. E mwhailana e toi au tele mai la I le ese ngā I fo I o le defamations ma lo whao ngā ino upu tau wha matau. O a e mawhaina itina e sau noa mai e le vaenga le si ui e le tā whaatalitala noanga. Ina ia iloa I fo I e tangata ia male mamaru lau tele. Tā ofi le le so ngā kalafo, le so na whaaleanga, ma le whaafefe. O le a le ese ngā e mase fo I o tū ngā o le vaenga lea. o le tau whaaleanga pena o tā ua e ta tau ona avea se whamatalanga tustusia po se la fonga mamafua anga watu umawa lalo I nailo te mali anga whatangata. O le tau whaafefi. E ese mai lai le whainga o le tau whaaleanga. O le tau whaafefi. Ua iai la malo mawhauwhau e te whati noa se awala leanga. E a afi ai le tangata. A waile te e whaia le upu e te tau whaafefe pe te fretai sisi. O nai ei le mafuanga e te mana o e ha pe freten le tangata. Pe te harass fo le tangata. E ese la meana e lua. A wa e mawhai o ena e la fuol whamatalanga I tau whaaleanga e tangata. Ai le tau whaafefe sisi. Ai mawhai ona whaatino au whamatalanga mo winga whaali. Mau upu e lafo, e tau whaafefele tangata. Ai mai se apea whaapea o oe I se tūlanga e te mauanunga atu I le tangata. E mwhai ona tatou whaapea o le puli fo I le tau whaafefe. Awa a e tanga e fretele tangata. E te whaia malo mawhau. O le a iei le mea le atupu ia oe, e whenua pe ia wawa ai lala o mea le a whai ia oe. Pio la fonga la whapena, o naia latu i tua, malo nau ta inga, malo mawhau, o le a e whatinoa se awala, e le peti ai le file mua li se o so tangata. Mana ia whaafitai, leila umanino lani tamale, kamala ngā peye, e pe tau ia ona fa maru ke kele I kua e nyonga o nga ave fo e ka wala ko kua pe a fa lo fa fe oi no winga o lo tau fa mata u se tangata ia pe o kama fo ilele le te sauno e ke maka laila o mea la fa ia o pe a ka kawi ia e matua I ole a kuriaku wa e la vea ina matamanga o ke faiaku no ia pai mala fai ka mo e ku ia o ke fa kongua e la vea uma mena te fa fefea e la koi kuala mai si upule tsa fea ia wa le kasi morianga a wa fa pe li ba wa le wa e la fo ma fa matalanga
Na te sila fia. Malo whaftaitele lava ilo sunga tamaitai loia, whaftai lo fionga asala, o te loe le whaingo fie, le tau mawhainga fo I la taupito la au. E mesero mato au tau mawhai atu I nisi e mawhaino mai, peia o lea li tu, o lau nau ta inga, ina ia e fio mai, ia lau sunga tamaitai loia. Se tau whaamanino malama, ia ono le tātai mi la fo atu, o mai sau tu alalo. A mai sau tu alalo I le mata upu ale nei wau te loa e anga tonu a manu a I le whaafsili atu ia me se foi ia ole mai ngo sau tu alalo e wange e va aingi keis fa petele na atu ma wai nei tu tupu le tele o le tension ma le fe vai ai ia me se tu alalo le fa le tu la fono ia e tu sai foi o le va enga na ta fa tala no ina le ne fia la ufionga Ia whaftai e sa olele lava sa noanga ua mawai fo inisi manatsu ma ua whaatupun manatsu I fo il ta whaaso al nei a fia. Mai ila uia ia ai whaalo ia tūlanga ua iai fo inei tu ai ngā mata oku. Ia a tonu ua o lava ile vai taimi ua tau o mai eile tele o toi ngā mata oku whapene. Ilalo lava ia o ngā ruenga whaatustala. La si la fia o mai la tona o tawina na luenga whatustala. O lau obligation po o lau matawhai oi. O le ripoti o le amia tonu man mea moni. E te nofo loe whaalualua ngia whengo lau ripoti. Ia, e laki pe a vai ona e sao tonu whamsinonga. A wā o lau tiute ma lau matawhai oi. O nai te whaatinoa le ai atu tau lalo whaavai. O le ripotia po le right to know e tangata. Whamatalanga I tono le tunu uma mea o lo tupu. A wā o le tomaina o tō, ma tōna anavatau. Ia ripotia le whamatalanga. Mo le silafia e le mamano le tunu. Ia ripoti la I respect the truth. A wā a le whaia le mea tono. Ia, e ai ia afianga pe le tue taia na tūlanga. Ai o le wa ai lava na ia a tonu ona o lea wa pisi tele tātou I lunga social media ma le tele o benga ta whailangi wa whelava sai umai ia la fonga mwhamtalanga. A whailava e moni. Ma e mawhai ona e ki whengi inga la reporti. Tu salava a wā o lisi na tiutia o tu stala. Tu sape e se afianga oi. Despite the consequence o lau ripoti a te oe ia leo tangata tu stala. O lau matawhai oi, o le ripoti o mea moni. A whaila o lau ripoti nala e tina ina nā ne tusi. E sau mai le source e moni. E leo se source foi lea e whelawa I tala pe le moni e le whainga luenga I e le loko fesa wai le tangata. E tele I tau mawhai fo e sa ili lama le ia le awa paipa pefe le ta awa ta ngana tusa. Awa e anu atu si lau ripoti malau I loa, na sa au mena whai. Ia e ta taona e prepare defend la o I tono po. Awa a e le whatinola ngā luenga ma le amia tono. Pefe o mātou ngā luenga. Ia e ona afianga ma ua tele foi ia I lātou a afia e o lātou la ngona ma o lātou tamali angai I le whaatino o ngā luenga ia. Ala wea whatuanga. Whaatino la ia tau. A whai o se mea moni e te tau ona whaatino. Ma e te sila fia mo se le lei o manuela au tele. Whai man wha maoni lau ngā luenga. Malo whaaftaitele I lau fionga I le sawhitalai. Lau fionga sa la ia malo whalewalu. Ia vai antu foi ia le wharisafonu. Pa io la inga sa tuala me se foi o tamatausi a te vanga ma vai whale ma malu ia sa muri anga. E whaaftai wo se sa whaoti le utu o le whai mea. Ai mai so louto mai o anga waa. Ia o whamuri anga le tua tusai o ngā luenga o lo e tautua I mo se o tātou butunu o mai se o tangata lau tele ia whaaftai wo matala ia senga lau fina ngalo ia e te a fio mai so mai rungo le tā porkalame ia o lale ia sisi lo ia sulu atu ia le tautai ia e Asiata
pe a ye ni mata upo nga e fa manino le tulafono ia tatalo e fa no mai lo taimi lo fionga il tamaita ilo ia ina ia manino a au fala ia ona o le leifo ile ma o nga tasi le futia ma le fa manu le tua a morto telefo yo ila to o lo fa fonga mai mo mai le vai ngola fiafi o le fionga ia Salan Josephine Stowers ia ma le la Stowers and Sua lawyers ina I murivai ia I na la talata ina il flainga foi le to te fia ia pinati ia mo le to telo ila to tu fasili ia mfai foi ona avanoa le lato o unanga ia mo mata upu foi ia awale pui mai le sa tu la fono fa tailo taimi ta to e fei lo ai foi siaso fa manuia le tua I no pia ia Samoa ia ai fa so foi mo le nei taimi la fionga ia whaftai Asiata ia ta whai le whaftai fo ma le avanoa wha auro tu ina mai whai se wha soa nea whiawhi manu te le ina whai wa matiu te toa ne yas a se foi na a whai te mo mia o loa mai Samoa ma nisi o atu moto le Pasifika e peo fiti matonga e na o le Tasi lava le maketi te mo mia le Tasi Market Tasi Market ele ngata I fua whatoanga e maua fo'i ia fee maisi me tau mafa mai le moana. E pea ona uwhai atu e te maua uma o loa mai atu moto le Pasifika o le talo le te sila mai ai numero tasi lea o loa sa palai mai le atu nu o fiti ako karongi ue fo'i ia soi maua fo'i le umala mai tonga e le ngata I lea mo I lātou e fia le tātou tama o le whai e te maua umala mai Tasi Market Ai whawhetu langa o whaalawelawe. e sa o le lei e maua tātou pusa pisupo tu ai ngā lele ia leo le pama le ngata fo I lea maua pusa moa I so si tu ai ngā sizes fa pe fo I la kako pusa siu pipi anse mai ngar ka pusa siu ngar fa mole tai tama ia mo fa la ver ngata fo I leo pusa pepe I le Tasi Market E maua fo'i pu mo whaalawelawe in bulk I le Tasi Market. ia le nā Samoa a mai ala ona fai umalau whaatau I nei le o nanga le Tasi Market aua nei e tu muli ai alofa I nei o tātou ai ngai Samoa o le whea ngai markoviti e iai fo I le lātou o nanga ua tā ua le MoneyGram e lafo ai tupe mo ai ngai Samoa e le ngata o nisi o atu moto le Pasifika e tasi lava le no fuanga I te whai ai tūranga uma nei le Tasi Market fale o loi Messi Road I West Auckland a le ngata I leo papakura I South Auckland Can you be my wife? Toi fa talo fa tuli toi tari bai o proclame bai maro logo masani e ele dei fo ivanga o le fiafi no mai ai ona fa faili tatu fa tala noanga male a fionga ile tupa i loia por sunga le loia le fionga ia sala Josephine Stowers ia mai le Stowers and Sua lawyer firm na I Bluwave ia I le tūlanga ia pia ia o le nā ua tau fa fonga Samoa ai mai se on o le mata upu la walunga lea ia I taurumanga le sa whenga I mara whapsinonga li tai on le la le sa tō lau lau ina I le unga o le whapsinonga le nei mana tua o ie lona lua iai ia whapsinonga e iai le a fia le tua inga lea o le tūlanga o le tau wha lea ngaina e peo na sau noa sunga te mai tailo ia o le wha lea ngaina o le ngoa tau le lea po le tamari anga ia e uila fo ilele ile tūlanga wata oto mai ele case ai no mana o lava ia au mai le sunga te mai tailo ia se iona toe wha maninoina ma wha laua I tele ma wha mara malamba a fianga maonga ma mafuanga o le meo le defamation po o le tau wha leanga ia le la o tau wha fonga ma nino ar forsanga te mai tailo ia e lua vaenga tāwe no mo me au e la vivea I lalo autua I ka pea whapeo o e lea la e alu e whaisau tangi o e lea la e alu e whaisau tangi I le tangata ua e talitonu ina ua whaaleanga o e ma whaaleanga lau tamali anga la vea I lau ngā ruenga o lau whaanga ua o mea kōkingo o mea pele ma mamae o a uma mea whapena mea nai ta ua lau tamali anga o lau whaasino manga ma lau ingoa ta ule leia lea lai whamaili sau doanga le sunga te mai ta ilo ia le whionga sala o le vaenga mo le laipo
tama fo ila lele wa fai sau kuskusi ngai runga newspaper ia po te lo la via ila marka malo Facebook ale lau post e se mai ale tu blanga fo ile o le fake page la ngai le mawai oi a o le te sawa yo foreign le te sawa o yo folinga ia malo wata sa o malo wingo sa tusi ai le o autala ua langona i lesi tangata ua afia ai lona taule leia malona tamali anga kamala ngai la veila lo le vaenga lo le laipo no inga lai ke kango e mai mangus pepa yang sa wer kau faleanga e te taritonu e le sao mai ma ia print uma mai ha uma awala sa fa ngaina awala tusia malelo na lua o le vaenga le pa uila lo le fa malu po le vaenga le slender tama foi la lele le la ve ai au tala e lafo au ai ngoi ioi uru fei fantu cosa e che o kuskusia o e tala la e lafo o le tamala le e la ve ai la mar tu langa le o video pe fa pela le la o pulafo o le audio o se puenga fo ile o se leo se talanga ia le ala pe la ve ila lo vanga lo le slenta o le winga la fa matalanga ia lava au mau fa maunga e te alu wai e ave ile tu la fono lou talitonunga o mea ia nga fai e pai ma la fai ua satia matau le anga ina ai lou tamali anga mangengol fa mangengonga sunga tamatai loia o e la le sa unge kangi ai le orfia kangi ya kangi tatu ai fo ia pe e saure u foi le ia matua constructive le mamayo yo mai fa maoni anga o me wala yo na e tangi now e la le si vaenga mali ai mo o e le tu ia mana ia fa mani nonga le sunga tamatai loia na mai ai ia le fa mangingonga mo o ele la saunge kangi po le afia ia mai foi mar fa mangingonga o ele e tu ia pe afa pe wala nga e mafaina fa tu ia na mea ia alanga e puleska fu ia la longa sa pe la yuka pe la kai e pulel tanga ia e ioi male tafio finga mal pule longa loko ale la wa mai ele fionga tamaita iloia le si fo ila fa mani nonga mo o le e ke faia le te faia mo e ta daula ona ta pena fo e o le te faia tua inga nei e fa le anga se tangata pe oni tua inga matu ya e ta dau ona e ta pena e yai fa maunianga proof e yai fa maunianga le ngo fa yaku nga o asiata le nga va ai kingo ya umaka vai kingo o mau ko ngol falo sainga ai ngofo ngoi mai le lole ngai rungo laula fati tainga le la ia yai sau fa mon yang le le wingo na mea o le son tupu wai o le kaimi nga kupu wai ngofo anga nga kupu wai o ai ni moli mau na va ai ai ko e alu CCTV lai ro le ya le o sole di mai ko ngor pakeke se i mai le lole tu ai fo o mea ia e te tau o na ta pena iai o e lea ua whaia le whamakalanga. Tua inga. Lona lua. E la pale whaenga ngā le sao ia langa o terminology le whao ngā e tunga tamaita iloia. E iei male whaenga le nā le ta uai le tua inga mea fwoi lele. Na whai ma mālau tala ma lou le iloa. E a fia ai. Ore malia i ore mere ore kamalia pi tau sa weli tu inga si kai di hui le pi ti tanau ti tanga tau fa le ango si au mengi nga fa io fe voi me ke e ke la ua pe ole ta vai to te fia fa ia upu se ole lau me mei se ole a malia io o nga ai uma enga wala ku inga i oi pe afa ku nge ke kango e prove mai la pe na va ai o mata pe na afa ku nge kango prove mai ai fa mai se ola wa kala nga so nga kongi ele fa pe ele afia wa tasila na va enga le fa mai len sa no so nga tai loia ai te tau foi langa e kapenga e justify le mo i o au kala nga
Ia ise Samoa I lalo le langi whaavarevalea. E ke lau le ngā o yo kangaka. Ngā umala ia e koe whai mai. Whatoi foi. Pea e sira nei lisi vaenga le mali e foi ia ngal tula fono. E se a foi. O fese me ke lau kangaka pe ke kua inga. Pea ai pua. Pātun whafonga Samoa. O fese me ke whai de ngā kala. Tu lo ia walanga upu ngā ke wailanga o nei upu tau whaleanga. I rengi upu le lei. E ka ke fifu e kauka e a fei tu lo le ngana. Langa a fei ua le maua I le ano o le tau wha mangi ngoingo le melea. E le wha pefu I le ke lau wha pefu mai moe kokolo. Watu ar wha fonga le tunu. Ono ka maanga o le kupai pai a watu. Ai a wakula o I runga kula fongo. Ai e whaise tala wha pea. Ia nga songa kongi ala ukala e. Ki rei lua pe a fia ki rei ngama maharo uroto e. Ai wha makai apala ia isi roko mamai ngā upu masoa. O le tū tā ua. Ia manino ai oe. I le vaenga lea. Ia whaaftai wha manino ngai le whaina mai mari wha manino ngai le sunga tamai lo ia. Mō le ngā luenga wha tustala. Ia tā ua ia. Ia e loa e oe. A whaia e te loa e iai resource wha moeina ma wha tuatuaina ma sa. E a fua ai lau mau leo le atusi po leo le a whaasala lau. Alu ka ua. Alu sa ngolo ia. Alu ka ua langa o lai ei me pekai. Ai a alu au mea ai uma e nau tustusinga mau whaasala lunga le koko ngia. E sau e matua se isingi. Ia e toi tā pena fo ila. E tali le taimi e toi mai ai pahenga fa pena. Whaaktaila i whaamanino ngai le whionga tamai tailo ia. Ia sala o le vaisua lea wa tau whailana manino malama ia I lātou o loo wha wawina le nei vaenga. Neo, ona o le taimi le nei. E peia e le fia ai mamapo I lau vaenga. Se whea tuala uta lau whaasua. Ona o le nei taimi. Wa le toi nā mare lainga. O Samoa, ua rua vaenga I waiai. O le upumongia. E fi ue tau fō ala mea ma tau mawhai e tu ua lalo ma tau whaasusulu atu le malama ina ia o au whanga poto loa ma tau mawhai e o ngā tasi. Ia e patipatia le sanga iane o le whainga malo fōu le waiai. E le mawhai lava ua lua vaenga I waiai. Ua whai vaenga Samoa. HRPP mar fast e tau alo sa. O vaenga ngai lua le waiai to tele. Ai o le tilo la iai le vaenga lea. Ai mai se mo I la tau oro fia e fai le tau whaleanga mana tua. E ese le fai o le tau whaleanga. Ese le fai o reportia ma tantou walanga o le tele o le mele o ie. E uia fo I porokalame I e tau whai atu whateitainga. A u whaatara noa le whai ngā malo. E mafua na whaatara noa ele au nanga a le Bluwave. Ma le Tautai iae minister o le malo. Ona o minister o le whai ngā malo lo tūlai mai. O I kongu kau ke li poki mai ai pe a fia malama I ni meo lo tutupu. Tu foi le fatula utala. E le fa pe e ku le leipa ia ni usila. Ai o a ia le media ni usila. Fisili nga I le national ma fisili Luxen. Po fer wele kupele o pakeki po le ase fufuanga o le melea po le ase sauanga le melea e li hai. Se va nga o le ma fau o le au media. O le ala fo ila na ya la yona tuli antu fa taitainga. Ai le ngala o le mele tupu. A fai e ke I ka ia. O putu sa a fai e ke I ka ia la au le mali to e telefia ia fia me e telefia ia o lo e telefia ia we. Pe ke telefia fast. E o nga u ma me ai e tau ripoti atu. E se ngala na ila utilo. E o ai le I tangata whaasala lau e tau langa lo ni mata upu pi tau fisilia nga I le malo pe tau momori singa whaafikai le malo. Punga mai lo le au le whai malo. Punga mai lo le au vaenga le whaia ina lava o la tau mawhau. Ma mawhau whaapu mo o lava e le talia ina le whai ngā malo. Punga mai loa, attack mai loa, le au whaasala lau. Le lau te tau mawhai e whaasala lau ma whaatala noa.
ia ila tau o lo le fainga malo fa malu lu aku pe fa pe ele o fa kalangoa tanga te tau mana o au mai fa tala no fa tu fo tanto fa so lenga wa tupu e tele le fe aina wa tupu e tele le fe mate ai ma sau o ma meo le mautu a inga i rungo ma saro salonga fa fitai ai le ungo le keisi le o tu ina mai o le winga o la fa matalanga fa tupu manatu ai ta ua mo le sono i la tou lea e fia tele faile tu inga e le fa vai ai loa e oe ia le fa vai o ku inga ia alen sa wa ngai le fionga sala tsunga tama tai loia ona oe alwa oe pesa kia ya ma fa le tonu ai lava a faia o lau mau nai te tuli a puina ai mana tua o nei me uma e ia le tu la fono i lima tai nai me uma ele ia se si e so nga savali fa lau ka i le mo le ala e au noa ma le tu sao ma le tu se e le fa sa wea si ka ko wa mio e le tu fa wina fo i lau fa lau tata i o mana tu mau fa sala longa e tataua o na iai le tu savali e iai fo i le tu e le savali e foi ka ko le walan tatou a o nga mai fo i lalo fele tu savali le wala ele fa pe fa lau ka ila ngai fa lau tata i loa so o ka vale e fa lau tata i loa ma fe so po ai o mana tu so o el ta vale va tu le ai me se foi ma e a fia ile tu la fono ta si la le va nga ti ta ona fa mani no wa fa fo mo wa sa mo awana ona lama mai ai skanga ka kilo mai rofa pe mai ia vai ele o mai fa karango i dai o fa karango o nga fast nga HRPP fa tu e te tango fua i lau vai ai te le se usila sila mai tu uloloto se usila sila mai tu uloloto ia po fe tonu le ala fua o fa o to e me se o fa yo malo e fa inga tele ona officialingia o popo di lava a e fia fesilingia le fa nga i no tupe le malo a e fia fesilingia le fa nga i ngo pai mala fai a e fia fesilingia fo nga le malo tayo ai longa fe kawilo wa lu officiali la fa to ai longa fe tawi a so fai so o wa lu officiali ile o ele mo me tsa a fia fesili ai kulanga la walunga kula fongo kalu lo ya sidi peka keru fam singu sidi malo ia ma ai ata fia loa me tau parlemene ma tulanga fa fongo fitalai o kalu fongo fitalai ia ai lo foi la me fa fainga malo alu i bingi ska wa ola ko ngai fa ulu ai tupe ma tulanga umele fa ta mo engai on matanga lu engala to ili fa pela la o ka fesili ngel pa ke kero fiso fa ko anga ai o kalu ko fesili ai fu ile il fai pulo le tua ngai ele o na vea i le mele fa tu le winga la tala ai pie a vea nai vaenga na ma mea e fua tia se ai ele sikanga ka mai kau ona e ma fua wa already ai la west side you have already made up your mind make up your mind po fea le kure ke ai a fa pela tinale va tu fatal no ngai o foi la fatal no ngai sungal tamai tailoia ia o ia la to fili ele ka ko ia fai ka ia o e malo ai fa fitai fo ile ava no si wi le o le tanto fa so ile por kala mele nei ia beso le se o vatuale ata le lunga ai se o to sira mai ia ngo le tau te ia le meo le so le anu le kau fa le ia ta dia la ila to e to toa ma o mai o lanto folinga ai se o ko sira mai la le post le wa wo mai le pulenga sia manto o danga le Bluwave to si sila mai ia fa to au vai le post le so ana nafi ia mai ia fa tu lo fo le fionga le porsilio le manto o nanga ale Bluwave ma le BluTV le fionga ia anai foi mo no manten anai o le tele to si sila mai e mai se fo ole o puna to te vai foi lalo ia ila to o fa ia to inga le o vai tulunga le page le SSIGOLFP na share mai tangata bawa u wale o ko me moso ka kai mi le io ile la pisi o pomoni ai na share solo mai tangata pitali ai vai foi le anai foi mono manten la only son in law
Ia le la fa ia tu fa pia. Le la so so ngia tu la ia o ele na le te fa ia le tu inga le la ko so fa sa o fact. La nga le te fa mai anai ma fu mono mate la huli son-in-law and Roslyn la huli tora confirm OMM o ke le la polale OMM ia por pe o le me foi le si page le o le mea moni polale na por sa ole fake page ia le nala tu ifola la wa isi la mai na ia masi to fine sorry ole mo le to sira fi ole tale to sira mai yes ole ma to pule le ole fionga le pule ole Bluwave ole tau sala le nai fa wo ye le pule o siona cousin malanga mai lava I au setali ia le to fine ia li anai ia nai to te sira foi wai ele o ye se fake page le to fine le nai le fe mafuta mal porkalame ia ele ai la ele se unga li e confirm mai le vaenga lea ia te fu wa ni si matele totala ia ele ai nga le leye e uso ia tua o si vaenga le to lu le fionga le pule me se foi le to fine eo ale la uso so ni tula ia o ele te faia le news lea le la faia tu ia walanga matua se ale tulanga le la auli son-in-law le ai le wo mo ma watu fa la wa tele ono pui ngora manto o nanga le fo ye fa fonga fionga minister ye wa fio mai manto ofisa io le te fa tal noanga ia e sung le fionga olo la auli ia a fio mai fo ta mai tai pale mia ia a fio mai fo ia fa urunga me se forsi o le fionga ta mai tai pale mia fe lo ai fo io ia pesita wa fio mai fo anga fili manto fe lo io mai le ai ele ese son-in-law fa pe ale sunga lauli talo fo ile yo ele o se son-in-law au te confirm matulale na ia wala vala le na fa mau ia e tate lo ai mela ia ka o fa mau le kokongia le au mai nei lauli son-in-law le ai wa te lo fo sunga ya anai te atu pulanga mala au te lo sia pule te lo pe te tu pulanga mala au de lo pe makua ku fo ya na ya la ya le de la to ba fasa ya le te to no le matua se isingi le na fa mo te fasa ola na fa mo ya malelona lua ya ele se me la tau ma fai la la fifo tu ole wala ule tal mai sor pui ngole ngo tau le leo so manto wa Bluwave talofa ya ele ai ele la fifo le Bluwave tua e fai ngo fia na vatu luma matala no atu luma ele se me ya la tau la fifo o le manto nga luenga o le longo pui ali ale usau no le fionga te mai tai loia ele la se me la mato la fie ma fuor kai mi ku nga fake page ole ma fai ngo ka ua ku fa mau sa e vai la ele mele le sa wer ko inga kuskusinga le o son-in-law ya ele ai se la sini le la wo ma auto foi le fa fo mai ele ai ele o se son-in-law o anai o siona faletua ia o Sahara le swafol faletua wa le la so songa kia ele ke kusi news fa pe ele yo o anai mantena nai o siona faletua Sahara le fato a failangi ia le folonga le father-in-law ia with all the respect Tasi fo whatever na tautua CEO I Samoa ia wa vaila ia information na sa tau na tau fisili mai ona tau sa o tu lea a o le tau so na tatusi ma so o leo fa pena ia wala vala nga fasa onga ia e tineia e se aima ave e se le na fa metalanga tele ia ma fa pe ma yo lai tu o OMM o tele lo pola OMM po se po pepa MM foi le isukala ele ai se o au foi le nei ia manisi va tu le to fa va ai ia ma tamaita ia pe ia o ma to wa nei ma o foi piko ile le ia fa Samoa ia o na ia ma to pu le nga tu lo foi le fa pe ia o ke le o fa ingilisi lava ma tu lang fa pena ia a faila ia se si ke wo ko ia fa pe ia OMM ia no te foi la wo pi ma ia u kai au po nga ngai fa pe o te OMM
Ia, se peno ta whai antu. O le tino le nei. Ia, ua uma o le tino ua wha uina i uwha. Ioi. O le hala fo i le nea po ha fo i tau tala tau ai mai lunga matulanga. Ia, se no tau i mai ai. Ioi, no tau i mai ai e tūlanga uma whai mai o le a, o le fia kama, o tāvini, o se o uma mau upu mo whapena, pero te whai atu. Whamangano le atua, whamaruia fo i ate utou. O tau o lo whaia pēr le atua i ngā ruenga whapea ma o lo nofo le ita i o tau loto. Ia, te talo atu ina ia maua se mapusanga o lo loto. Iyo, te talo pēr ina ia veese le loto ita, veese ia le whetotoa. A veese le feita ngai. Ia, ele utoe mamau ai toe fio whaalua mai Yesu. Ia, ona le maua leo soua vanoa pe ai whapeo le naha lava te ita. Iyo, ai le hei whaamalulua tutulanga. Whaamalulu fo i le fionga i le purisilo le mātou au nanga le Bluwave. Ia, mela ia sati ai fua ia au te loa. O le fionga le whaalonga le fionga anai. Ia, o se tangata me se fua whantua Sahara. Ia, o se tangata matua i le atua le tofa ma le utanga ia me se fo le no falo ia mana tu fa to bulunga tu ai ma fa manino tu le vaenga le ia le ai vi se mai manto io manto el Bluwave lona lua ele a inga le manto Bluwave boni si fo tau fisiringia ele a inga si manto Bluwave be so ta ile manto Bluwave ia ma le Bluwave fo le na tele fo ia me se le ona ngo so ta inga le Samoa so tanto tu no le tūlanga foi le o le na ave ia le na la tō i tūlanga tau internet i Samoa le ai se mātou whaia le se mātou sotanga ia a tonu wa mātou wa tutusa u mai nua o tūlanga au nanga ia le ai o mātou ia o le Bluwave TV me tau media website ma tūlanga whapena ina ia manino ai foi au ai fuane i kongi se le si urpo le ia te urunga toi mare porokalame le vagara fiafia o ni tele tua toi taimi o le dei fiafi whamaruia le lotu le weekend whamaruia le tua i loto mo tanto maua le nganga o le whaafemanga loa so ia le whaaleanga i lesi o lisi tātou tausi le file mu e peo na mo o Yesu mo tātou a o le ia fio i langi o na so ia o tau whawhani manuia le weekend Samoa manuia le lotu le whaiungo nei vaiaso soifua mai manuia. O le tautua ma le au nanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sā ma le tele o nisi matu au nanga ese. Ai le ngata fo i lea, mātou te siakiina fo i lau tāwali. Mātou te sapalaia fo i swau mo lau tāwali. A whai fo i o vai pa o lau sā, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo i ea mo lau tāwali. Mo lau nofo silafia, mua, Taupea lau tāwale pe autu. Lua, Taupea lau telefoni i le taimi e utu ina i lau tāwale. Mana tua foi, e matua i whaasa ina le tau mawhatapa aina foanga whape nei. Wa iai foi au nanga i lungo le Pacific 40 e whaatau ina ai le talofa voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o Samoa, whawhetai le afio mai, we'll see you again and God bless.